UPresident Jacob Zuma uthi sorry Nxese kulabo abeze kwi-MK ngoba bezele izikhundla bezele ukuthi baye ephalamende kuzoya umuntu ngemisebenzi yakhe emihle uzokhethwa abantu umuntu ozoya ephalamende akazovele nje umuntu aziyele ephalamende ngoba umngani noZuma. Jenani amalungu e-MK akhalela i-ama-list asikho nge-list la sine 2/3 majority la kusali kusididisa siyezwana ibatshene kabantu akungabangwa into engekho ukhona abayofuna uba yilokho ngeke baze babe yikho ngoba phela sizofaka abantu besizwe bonke bayomela isizwe kungabi bikho abantu abangamelwe ngoba beyinto ethile. Abantu singeke sibase ephalamende kuphela yilaba abagulayo ikakhulu abagula ngengqondo ngeke kube khona representative yabo kodwa bonke abanye okufuneka ukuthi babe khona makuxoxwa indaba zabo bayobela abefundisi bakhona sizwana. Oh, safundiswa bona ukuthanda izikhundla kangaka bakwethu. Oh, bakwethu. Khuzanani bandla lenkosi. Khuzanani. Ake sibe isizwe esizoke sibuke ukuthi nakho. Uma kukhona umuntu ombona ukuthi kunekhono okuthile, letha lo muntu kulabo abaphethe ukuthi nangu lo muntu umthetho wakhe unalesandla nalesi siyacela ukuthi uma kuvela indawo nimfake bakwethu uyosiza asize sizwe kulokhu nalokhu ngoba iningi labantu abaya eParliament abenzi lutho iningi labo ayakudaka bonke khona bangenzi lutho ngempela abayelalela eParliament awumazi ukuthi ufake kwi-list ufake ukuthi uyohuqa ukuthoka eParliament. No, please. Wahleli nani ningathuli uma ngibona ukuthi uZuma ufika nithi hey ake nixoshele uZuma lapho lalayo ningesabi yebo ngoba kumele nina lapha niyambona ngenhlanhla ke sokwaba khona ama-TV nimbona kahle umtelela bana awawethu ngiyabonga ngiyajabula ngibe nenkulumo nabelungu namhlanje bonke bayithandile balithanda iqiniso bangibuza nombuzo ngaphendula futhi savumelana ukuthi izinto ezingalungile eSouth Africa sizilungiseni sonke asithathe ngokuthi siyalingana asingahlukani ngokulingana thina asenelile thina ndimnyama uma kuthiwa khona abantu abangasebenzi yithi uma kuthiwa khona abantu abayizigebengu yithi uma kuthiwa khona abantu abona line pipe yithi abantu abanengane encane iphuza ubusuku nemini yithi uyabona siyoyiqeda nini lonke umsebenzi wethu ke lo i-MK izoqeda nya lokho akukhohlanya la oluzohlanya sibona ngize ngabatshela ukuthi kusekudala sasingenawo namajele thina ngoba sasi-straight nomthetho wethu akekho umuntu owayengenza into ngathi kube umunye kuphela umuntu esasimbulala umthakathi bakhumbule nakhona sasingamsukeli ngoba kuthi uyathakatha sasimbamba uqotsheni wabanjwa nje akuyiwe nasenkantolo kothetha icala kuthiwa uCelemba noma imbaje dawulile ukuzana uzonikeza ukudla ikhonkwane ukudla kubizwa kuthiwa ikhonkwane faka esiswini igcwale zithi swi ashiwe lapho uyoyibonela yithi lapho into kuphela munye umuntu owayeke abulawe kungakhala uma kukhona indoda ekhokhobele inkosikazi womuntu yalowo ke umnikazi umkhwenyana wayenelungelo lokumbulala makamthola
noma kanjani phela ungena emzini umuntu nje ubezofunana kodwa uma kwenzeka iphutha wathi uyangalethe elawini wafika lokho kwenzeka umkhonto ungekho la bese gijimela umkhonto ngale kanti bambonile aphuma umnomzana baleke pu amsukele amjahe ngomkhonto isizwe sibona umuntu ejabula nomkhonto bambamba lo phethe umkhonto ho kwenze njani ofuna ukubulala umuntu wathi no ngimthola phezu konkosikazi wenzeni hey woza abanandoda babathathe bonke babahlalise phansi uchaze ndoda njengomphethe umkhonto ndifulela ukubulala umuntu ngimbulalelani noma ngimthola phela konkosikazi wami ngene ngibulala phela ukuphethe abamphuci futhi umkhonto no ebese bethiwe ndoda iqiniso lokuthi utholakale la wena uthe umxolisa ufowethu nami ngiphambekile nje angaze abikeke ngendlela abika ngayo futhi ndoda ungena emzini umuntu hawu kusa bathethise lo phethe umkhonto umyekele ngombulali man kuze kufike thina kumyeka Zungula. Okay. Kubuza umakoti ngalo. Ya, wena usamphambekile. Ufike kwenzeke nje. Ufike kwenzeke nje. One of the important things ukuthi abantu bakudala babengenawo amandla. Iqiniso balivuma nje. Kuthiwe kule ndoda uyazi ukuthi wena njengoba kwenze lento la ngolsunzo umuntu awuyazi nabesinye uyazi futhi ukuthi ngolise isizwe senkosi awuyazi umuntu ethi mulandi inkomo ukugaza isizwe nokugaza la ekhaya awuphuma wena mama hamba nawe uyeke ulandi wawulethele la ukaphumuza noma kubhidlizi ukuwakha ke lo kanti inkomo zokugaza ngiyezwa bathi na uyala kushona le isinqumo sokugcina bekumkhonto pheliliphi ithi-ke la iqiniso okokuqala nje vele iqiniso laxoxwa wavuma necala kwenziwa konke uma esegeze isizwe bageza umuzi phelile lo ndaba sebengali izindlu kusasa bavikelana ngaba akusafana abantu banamhlanje akumaqhubu maye babo ingapho sasingenayo into bakuphay death sentence because asi honest umuntu sasidila naye sasingathi kusasa yithi-ke la namhlanje abantu bayibhazela nje abantu kafa abantu nje sengithemba nje la ukuthi ngoba ile party yami le akho umuntu ophethe umbeso ozokwazi umfundo ngoba bayaqedana hayi umkhonto ngento okudlala